Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период, در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий.